reka nakubwire mukama ko ndagukunda cyane, koko ndagukunda cyane, sinoronka uko ndabivuga, ko ndakubwire mukama ko ndagukunda cyane, koko ndagukunda cyane, sinoronka uko ndabivuga, reka nkubwire mukama jewe, reka ndabivuge, gukunda cyane mukama, oro mwami wanje, kunda ndabivuge, ko ndagukunda cyane rwose, ukunde ndabivuge, ko ndagukunda cyane rwose. Urakani nazo cyane mukama mana nyene ijuru n'isi, kuko ndi wowe nyene ibitangaza. Ndaguhaye icyubahiro kubw'iki gitangaza cy'uyu mwuka w'abazima twebwe abana bawe dufise. Hari n'arugwa zasezeye isatari uko ari abagome kudusumba, ahubwo byose twamaze gusobanukirwa ko ubushake bwawe ari bwo budutererana ibi canke biriya. Wowe izina ryawe ryitwa Shama, ba mu mitima yacu tukumva aho duherereye, ngo aho uherereye haba ubuzima budasanzwe, aho uherereye haba impinduka idasanzwe, ba mu buzima bwacu, ba mu mibereho yacu. Habe tugaragare nk'abadasanzwe naho dusanzwe nk'abandi bose. Niyo byaba ari ibyaha byacu, ibicumuro byacu, ibicumuro by'abasogokuru, imivumo itugendanirako, imikoshi tugendana, intege nke zacu, ukutamenya kwacu, ibyaba ari byo byo kwirukana mu buzima bwacu, ibyaba ari byo byo kubuza gukorera ibitangaza muri twebwe, ahubwo natwe tubanje kubyibohozako kugira ngo twemerwe mu maso yawe mukama. Nta kindi twokwibohoresha canke twocisha izo mvuto usibye amaraso meranda ya Yesu Kristo. Niyo maraso aduhesha agaciro, niyo maraso adukura kwiga isuzuguro, niyo maraso aduha ubwiza n'ubwizigirwa, niyo maraso aduha ubutoni n'ubweranda, niyo maraso adushira ku bubasha n'ubudahangarwa. N'aya maraso ya Kristo ndayambarije mu ngingo zacu, ndayambarije mu bibanza duherereyemo, ndayambarije mu nda zacu, ndayambarije mu mihogo yacu, ndayambarije mu matwi yacu, ndayambarije ku mubiri wacu, ku mutima wacu ndetse no mu mushaha wacu. Amaraso nahumura amashishara yose akomoka ku bugome bw'isi. Amaraso ya Yesu Kristo nakureho ubugwayi bwose wanamiye ubuzima bwacu. Amaraso meranda ya Yesu Kristo awuciye usiga wogeje neza, niwoze woza inguma z'umutima n'iz'umubiri kuri abo ba Kristo, niwoze woza ubugumba muri twebwe, niwoze woza ubukene, niwoze woza inyatsi, niwoze woza inyatsi, niwoze woza inyatsi, niwoze woza
niwoze wozi canke niwoze wozi canke niwoze wozi canke niwoze twozi bya byose izaravuze mu kigabane cyo cyambere mu ngo 18 ngo nitwisubirako ngo tukajina byacu na byaratukurije ubizokwera nk'urubura asereje barasomera nda Yesu Kristo ni woza ubuzima bwacu naje twe twagiye inama duhuje umutima wo turi ku mpande z'isi turimwo abakuru n'abato turimwo abakene n'abatunzi turimwo abahiriwe n'abagowe turimwo abakozi n'abakoresha turimwo tugire neza twezwe ibyaha byacu byose duhabwa umugisha n'ubudahangarwa Mana mutima mweranda cubyagira ko twamaze kubabarirwa ibyaha byacu ubusambanyi twabwizeresheje amaso ya Kristo ububesha akanwa kacu katyoye gusakuza dushaka kuvuga twose amarigara atagira akamaro gutyoza bene wacu kunezerwa nuko abandi bababaye kugomba gutunga bwinshi abandi batunze bike amaso ya Kristo natweze amaso ya Kristo natubuhora ububasha bw'Imana nibuze bugerere muri twebwe twihane n'ibyaha byazanywe n'ibirenge byacu byaduze ko bapfumo twihane n'ibyaha byacu byakomotse mu kwicara n'abasambanyi n'imborero ibyo byose tubyihane icyo cyanzo tubwitsibire umwami Imana aturabigeza duhe umutima w'umweranda maze umutima mweranda ashishikare kutugirira neza kuduha impinduka mu buzima bwacu cyane cyane twebwe turi muri zamu ryo hagati ya saa 12 na saa 3 Imana nyine amahoro twishimire tunezeze turinde kubabara kandi twagura imbere mu isherege ya Yesu Kristo duhabwe impinduka amen 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 tugire Kristo murameze neza mukama abishimire kandi abanezereze bahaye ikaze muri uyu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana rihindura ubuzima bwacu nagira mbabwire ko nimba hari ikintu ufite cyananiranye mu buzima bwawe uzogihendagurisha ijambo ry'Imana icyuzi cyakunaniye gushikako waragize ingendo nyerana wari buzi ko buge wa Kristo gusenga neza ni gusengera mu jambo ry'Imana gusenga neza ni gusengera mu murongo wa Bibiliya ubundi uri kurasenga ugasenga neza ugasengera muri Bibiliya sibyo nk'ubu uri gusengera mu makuba ukibuka ingene Dawudi yagize amakuba uri gusengera mu bupfubyi ukibuka ingene yabaye imfubyi ukibuka abakobwa ba Serafowate ukibuka uri gusengera mu bwibone ukibuka kuvuga ukagira icyo wibuka usengera mu bwibone kuko naho nidasengeye mu bwibone hari abafarizayo batwayishikanwa hariho n'abahungu basikewe mu bikorwa by'abatumwa uri kuri jejara abahungu ba Eri Hofone na Finelasi iyo nawe uri gusenga ufise ikintu Imana yakoze kiri muri Bibiliya atari urusaku Imana ikumva vuba kubera iki usa n'umuntu ariko araburana ashingiye ku mategeko niga karenganywa Burundi jana kwijana igome ibiturebera ribwa ariko bisoko bizohera kubera muri byavuze imvugo yiwe niyame tegerezo musinisa kukari data yabivuze bizoshika n'umugabo w'umunyakuri ubuhamya burahari iyo yuguruye nawe ushobora kugara reka mbabwi mwibuke ibitero bya icyo bivuga nuvuga iki Imana yakorewe bazokunda twe kidukorera igihe cyase ubuzima bwose ubayemo niba mvugiye kunanirwa azituza kamera niba mvugiye kunanirwa ndagusaba ikintu ntuwemere guhereka no ahubwo uze mu ijambo ry'Imana kuko nuza mu ijambo ry'Imana hari ubundi budahanga hari ubundi butabazi hari ubundi bushobotsi ubwo budahangarwa ubwo butabazi ubwo bushobotsi bukorera nde bukorera nahatuje kuko Imana yumva cyane utirengagije icyo yakoze ahubwo akitega yuko hari n'ikindi Imana igiye kumukorera uwo muntu Imana nimwirengagiza iravuga terega azi ubwenge erega azi amategeko mwari muzi ko Imana ikunda igakunda n'umunyabyaha namwe ntanga
ndatangara cyane ndiko ndasoma igitabo cy'abami ba mbere sibyo igitabo cy'abami ba mbere amateka rimwe agaragaza yuko ubu ni Isirayeli yari yatanguye kugarariza Imana birenze hamwe umwami atwaye yubaha Imana yubaha iteko ry'Imana yabara umwami acagira amasikse biranze kandi yabongo yigenza neza nka sekuru runaka urumva hariho reference kandi no witwaye nabi ngo yitwara nabi nka sekuru runaka naho hariho reference byumvikana kwigihano cyaba cyarose witwaye nabi nawe waba ugifise kandi byumvikana ko Imana ikikwimika kuko ubwami butangwa n'Imana ntibitangwa n'Imana promise itangwa n'Imana bazobahende yaneho wabugiyeko wabura hano habiri Imana ngene ubwaye yaba yaguteza umutega ati nitwa neza nka sogokuru Dawudi nzobana nawe nzokorana nawe nzogendana nawe niwitwara nabi nka sogokuru Manase nka sogokuru wakawe nzokudira nzokumenagura nzokujanjanga ntozereko nuwa rero ubuzima tubamwa buri munsi ufise umutego ariko ufise n'ikibutegura umutego niki umutego ni icyaha cyakozwe niyo mpamvu udutega nuwakubititse ari mu ijuru aramanurwa ku isi mubwo udutegura nuwari wasizeho ingingo kwabwa Shetani kimanurwa ku isi yavuga ati niburi buri kugira n'Imana imari basi yo izo mu butware bwo kuyobora isi niyo mpamvu mu mateka dufise ibizokurikira mu gihe cyerezo yibizoba arakanya gato izo muvumisha Imana izo mureke gatwara ako kanyu kuye kukitegurira kugira ngo izo bitagufite kububasha buriya naho nyene ngiye kubisobanukirwa nasanze tubibamwe muri uyu mwanya ko Imana igomba kuguha promotion igucisha ahantu hasa n'ahantu hakoye guca ikagucisha urugo rukujanjanga ikagucisha abantu uri umukobwa usifugwa n'ibigabo byambaye impeta gusa kandi wowe ukeneye umusore nkuko nawe uri umukobwa ikagucisha aho ibigore rumva nyene byumva bigukunze kumanika ugera umutwe karungana n'abana biyo ikagucisha abantu bose bagusaba igiturire none ko senga ko Imana yisabye kugira igirane irabe ko wamamaza ubutware bwayo nagiye twaganiriye sije nagwe mutima w'Imana yatubwiye umwanya wo kuguruza ikirere ciza ijambo ry'Imana muri Zakariya mu gabane cice 8:9 ni Imana yabangisha urugori gukwambika nde gukwambika Yozo Imana ihora ku rugamba rw'umutima muri Yozo ari umunyamibabaro nta muntu abi Babylon ari umukristo atagira umubabaro no kuko i Babylon ni handi wibona nk'umukobwa ikizungeza umukobwa mwiza mugabo ukazorindira yuko ikiri ku mutima wawe kigera ukabibura ni handi ubu umugore korti byo kurya nibyo kunywa aho kurya bonaga naraharose mugabo akabikindi kintu ubona ko ari ufite uburenganzira ukakibura ni handi abantu bavuga ngo urumuhirwe nawe ukabona kugaragara nk'umuhirwe mu bigaragara mugabo umutima wawe warabotse ni hamwe muzosanga abantu bambaye neza barya bagahaga bagoye amavesi ngo bishwe n'amadiyabete ngo yakenyutse kuri byo byose ni ibintu bigaragaza ko hari urugori isi yatwambitse iri jambo ry'Imana rero ridukura ku urugori isi yatwambitse rikadushira ku urugori kw'Imana kandi urugori rw'Imana sugwabangiwe Kristo no Kristo yarubangiwe kugira ngo ubwo Shetani adushirako nitwibuka urupfu n'izuka bwiwe duhabe ibyo Shetani yadusize ko tuvuga ati bikuma canke byoroha singukorera wa mugeserawe sambana ni uzo sinsambana iba ni uzo siniba besha ni uzo si gahora muri hoya ukagira imvugo it's ego oya atari ego ni oya mugabo urumva I don't care no it means you igabin ubaho uzitegeko rikugenga Maguti mbesi tegeko lingenga gyo tumangira gaciro mugecane kuko ubutunzi bwa ufise ni na nubunyane misahaza subutunzi bwa buri mu minwe y'Imana nuzempera Shetani arufata kwivora nawe ifise mission zidagoye gose kwica kumenagura kujanjanga guhangayikisha kurandura gusitura guhonya utikiza kwiba Mugubwa bubasha natwe Imana ibuduha iyo dufise inzitizi
Yeremiya 1:8. Naburi mu nzitizi iri jambo riguha ububasha bwo kumenagura, kujanjanga, guhonya, gusitura. Je gikorwa canje nk'umugisha w'ijambo ry'Imana ngira ngikore. Hazo basigaye ko bishira mu ngiro. Turi mu mwanya wo gusoma ijambo ry'Imana dukozako. Tugeze mu gitabo cya gatatu, igitabo cya Benerevi. Abenerewe mu zindi Bibiliya. Turi mu kigabane cya gatanu, ariko inyigisho ni ya 93. Turi mu bintu bijanye n'imbagwa. Twarukiye ku mbagwa y'abatishoboye. Imbagwa y'abatishoboye. Muzicyumuhereza nkuko yakora mu gufata intungu, inyoni, inuma. Mwana yango yayicikati zose nadendure. Amaze kuyikati zose nadendure, ngumuhereza nkuko yacafata amaraso akayamijagira, akayamijagira ngo he kuruhibi. Murazi icyo bishigura. Undi amaraso ya Kristo aratweza, ariko bijya bintu byakuruhije kurondera yimvira kurinda ufata inuma. Bijya bintu byakuruhije kurondera, sibyo? Suku bugyansi, suku butabikeneye, ariko biba biri ngombwa kugira ngo ugeze uruhimbi rwawe, uruhimbi rw'Imana, handi bene kora bavuga ngo hafi y'uruhimbi rwawe Mukama bona kanoma karo nk'indaro kaho gashira icyari cy'udusi twako. Handi hari protection, handi hari nkingi, handi hari ubutabazi, handi hari isoko kibyo ukeneye kugira ngo ubeho urambye kandi uroraniwe igihe cyawe ukibyaze umusaruro. Imana gusaba ikintu udakeneye. Nawe ndabwira uburyo bwiza bwo gutanga impuzu zawe. Iyo visi impuzu zakurenze cyangwa zarenze umwana wawe, urazimesura neza ukazibika. Zaba 2 cyangwa 3, burya ugatanga ari kamwe ngo uratereye si byiza. Kiratsara kantu usanze kari gusuka kambi ko karengana. Ngaba mubishira muri gahunda. Ugacuwengera hajya twagwiriye. Cyangwa nawe twaba tubije dutatu kavuti ngutu. Bacuganda mu isoko ukagura kandi gashasha. Nico bita gukerera itsosi n'udendore. Nico biri ivuga. Kuburyo uko bugasi byiza ko tugenda umenga nibuzo bivange nabigisha bijambo ry'Imana. Abaraguriza gukorera ku mugaragaro hamwe banga ryabo risikara rutunzi Imana bazanira ubwoko bwayo. Gano bavoti ngo wangu izi ni impuzu yankuriye. Akavuga no, harimo kandi gashasha. Ukamu confusion, ibyo ni banga. Ukagira ibanga rizokubangira urugori gukogwa ko munaniro. Ku murongo wa 14 muri iki kigabane cya gatanu haravuga imperezwa y'iciro. Aho twari ku mbago y'abatishoboye. Ubwibuke ko hari imbagwa y'umukuru, impongano y'umuntu asanzwe, imbagwa y'umuhereza nkuka, imbagwa y'umuryango wose w'Israeli. Imperezwa y'iciro rero ngo mukamashikiriza ijambo Musa avuga ati, umuntu niyo yakora igicumuro agacumura kubwira ndabyumukama atabizi, azozanira umukama imperezwa y'iciro, ariyo mpfizi y'intama itagira gahonzi ivuye mu bitungwa bito bito, ufatiye kuco iciye mu mashekeri y'ifeza, ukurikije ishekeri yo mu ngoro. Ishekeri yo mu ngoro murazi cyari ciye munsi. Ubundi n'urupimo, kandi urupimo Imana yaduhaye ba Kristo bakundwa mu mukama. Urupimo Imana yaduhaye. Nabonye ko ari karabanyandikira si jewe. Ngo Anita wawigije neza n'uriko ugisha cyacumi si jewe. Urinza wana Imana itaka ni mungeragereshe. Ndinza nkubwira nayo umwana waje nawo umukozi waje nawo umukoresha waje. Ndinza ndakubwira
atubwira ngo ngeragereshe iki nuko mba ngomba kukwemeza mbona nagerageje kukwereka ntiwemere niko kanyuma nimungeragereshe kimwe mu cyo murabe ingene ndabakura kw'ibyonye nuko Imana yari iziko yarandikishije erega nimungeragereshe n'ubuhanuzi inshuti zanje Wudi ni evaluation ya buri nyigisho yose ni evaluation ya buri sengesho ryose nimungeragereshe nuko Imana yari iziko mu mategeko yatanze yaravuze ngo nimutangane umutima ukunze irababwira naho batwara mugubiraje ngo ni mu nzu y'ububiko kuko inzu y'ububiko muzogende mubyumva neza sibyo Imana yari yatoye bene Levi binyuze ndetse no mu gusesa n'amaraso naye ni muzi ko icyatumye Imana ibashira kwiki icyatumye Imana ibashira ku budangango ikavuga ngo nuko bahorojesha vuga Imana mugabaje ko kumena amaraso kwica bene wabo igihe Musari yamenye ibisate by'ababuye cyane twabisomye uheruka mu gitabo cyo guhunguka Musa akabwira ati ibyo bigirwamana kandi mudakinata mwibuke ko Aroni yari yatowe kubw'intege nke za Musa yo mpamvu umwuka w'idini y'ukuyoboye uraguhenda kuri kugutwara mu ijuru nawe ukawuhenda ko muri kumwe cyo gituma babwira ngo nimukaje mu aproti mugabo ugasanga mu telefone yawe ari umukozi w'Imana ari karumviriza kandi n'umugatolika yisobanukiye nimukumviriza agatolika bigirwamana bwinshi mugo ugasanga uri kuririmba ngo nibora hari indirimbo yawe yagushitse ku mutima aba bantu n'ibihanganga bibiri biko biragwanitsa n'imvubu zibiri twe turi ibyatsi kandi imvubu imwe iri mu kuri iyindi iri mu kinyoma mwabwira uzamenya ukuri kuko abiri tubwira ngo umutima w'umuntu uramayeri rwose mani ugeranya n'inyanja uruzi iragera ku rwego abanyene barayibariza iruhande y'itegeko yari yaratanze mbese ni igiki kizotubuza kuragutsa kitubuze gusambana kitubuze kubesha ni igiki ko mu Misiri ikintu cya mbere twakora kugira tumenye ibyacu twaragutse Imana yabwiye ati muri mwe bwazo bari indoto nzobashiramwe abahanuzi babarotorera indoto babagire n'inama nzotora bamwe muri mwebwe no kuri Imana yababwiye ngo nzoja muri bene Levi ibyo bari barekuriwe mbwari bindi abanyisirayeli bari bakeneye abene Levi batabirekuriwe kandi batanabishoboye irabwiye ati muri mwebwe byumvikana ko muri mwebwe ashobora kuba ari n'umulevi ashobora kuba ari n'ubundi ariko ashobora kuba ari umubenyamini ashobora kuba ari umuyuda ashobora kuba ari umudani umushobora kuba ari uko yari imiryango 10 yakora ashobora kuba ari umuyefurayimu ashobora kuba ari Manasiye ne Manase ashobora babana ukoze ko nabo bujya mu guhabwa umurage barimo cyo gituma ko yacafike umusaraba ngo etanga umugisha yacafike umusaraba arahagarara bongo batonduko kibanza cyo kwa Yozefu abamo w'iburyo n'ububa kira amaboko gusa ngo yaranyuranije Yozefu arakanguka muga yakora ngo ati ngize icyonze kwabona ikirindane muri bo nibizokurikira hano mu gitabo cy'itanguriro naho narasomye Zaburi sanga ngo nimunyegeraniriza abo twagiraniye isezerano ngo bamwe batirengagije ishikanwa nari nabasabye ngaza mu gitabo cya Tobito ngo sogokuru Neftali ngo bahari ngo byarabananiye baranga ngo kandi Imana yari yabigenye ngo bizokwameha imyaka yose uko ibyaro zizogenda zirakurikirana ngo ariko je narabigerageje mbona iherezo giye mbona ubutunzi bw'umuhungu we Tobiya mbona ugukugwa kw'igisuzuguro kwa Sara ndavuga ni kindi kintu wofita n'ikiki kindi kintu wo kwigisha n'ikiki ni mungeragereshe kimwe muri 10 n'amashikanwa atagondetse meze mbakura kw'ibyo Imana yari bizi ko ari icyanyu ushobora kurugendana naco ataruharo bifisemo hariho n'ibyanyu bifise ku ruhara kuki hari ibyanyu dukura mu ndazabwiye badusamye mu isamwa rya umususamwa ushaka wasamiwe n'icowe ubwoba nyoko yari afise muzi ko wenda dusama dufite ubwoba mubabare nyoko wawe yari afise
inzara yarafise ubukene yarafise imyenda yamutuma bunda icyaha yagusamiyeko sinabwiye inge n'abana kujya umwana bakonfisha akavuga ati none papa na mama bagize mariage mu kwa kabiri mvuka mu kwindwi abonye yatabura mu manika muri sala ari ibintu jyawe ubona kimanika ndabaraye burya birivuga ko ibintu byose mwiwaza mukibuka ibintu bisigura ibigirwamana nije nagiye kubisobanukirwa ati none namaze amezi 4 mu nda abandi bana bavukira amezi 9 bugira umwana arinza kikubaza kibacara mudrabo kibacara mukoze ko ku buryo gishaka kumubuzitira none ibyo numva bimaze iki cyawe cyabujije amahoro umwana wawe we kubimusigura ni ngombwa ucubeshe kuko nubwira ngo nasambanye na papa uja mu nda ni ngombwa ucubeshe umwana akakubaza mbese ko wagize mariage mu 2010 je nkavuka mu 2012 iyo myaka 2 nta wundi mwana yaraha agatangura kuja mu nzego zitari bwagere kwa zijamo kweri ko mwamanitse muti none de amadekora no do it yari anitari karavuga n'umuka w'Imana avuga icyo kibazo ntacuza kuyibaza mugabo icyo mumenya coco hari ibintu bidafite akamaro mu buzima bwacu mwegera Imana iripfuza kubegeraniriza imigisha mukeneye kandi uburyo bwo kuyegera no nyene wifuza amahirwe gwino mu itegeko ry'Uwiteka ngo mukamashikiriza ijambo musavuga ati umuntu niyo yakora igicumura agacumura kubwera ndabwiye umukama atabizi azozanira umukama imerezo y'iciru ariyo mfisi y'intama itagira gahonzi ivuye mu bitungwa bito bitufatiye kuco iciye mu mashekeri y'ifezo kurikije ishekeri yo mu ngoro ishekeri yo mu ngoro niki bakundwa b'umukama ni itegeko ry'Imana kuki nuzavuga ngo nisorora uyu munsi yakora amafaranga cyane ugerageje ni itegeko ry'Imana niyo mpamvu Imana yakoze ikintu mutazigera mubura ukugene mu gikora kuki narababwiye nimuzokwisunge cyane amashikana atavuye ku mutima w'ubwenge ku mutima ukunze nimuzokwisunge cyane imibereho ya mugenzi wawe no kuko hari mugenzi wawe uzobwira ngo ndadisiwe nikore ko mwenda ndadisiwe muri Isirayeli byari fitigiye byakoregwa bakaba babyiteguriye hari igihe uzomubaza avuga ngo genda yagacaza akagukritika kwera impuzu wambaye mugabo ubwo bwiyunge mugira mugahuriza hamwe umutima muri 2 cyangwa 3 mukavuga muti tuzogira iki burya fise umusaruro gusumba wowe ku wundi nagira mbabwire iki giti cy'umusaraba ari cyo cyungurwa ryacu iki giti gishinze genda ugikorere mu ngoro y'Imana iki giti gikitse genda ugikorere hamwe n'abandi ndababwira impamvu ubu buryo tugenda uburyo tumeze turakubitika turarogeka turabamba turanigagurwa turarogwa bikemera mugabo Bibiliya impamvu Kristo yavuze ngo abantu 2 cyangwa 3 nibahuza umutima bahuriye ku ijambo ryanje nzoba ndi hagati yabo sukuvuga ko atakunda umuntu ni nayo mpamvu Kristo Yohani yaramukurikiye n'imbere yo kwa Pilato abandi bigishwa bose bacomotse bagiye mugabo Kristo azutse ntabwo ari Yohani yahawe umurage sukata umerita no ugimana iciye ubwenge birenze kanatsinda niyo ubwenge na generali ni hands yabaye Petero umwe yamwiyakana mugara afite isezerano burya hari ikintu bizaba ngombwa ukibyaje umusaruro kuko ibyaje umusaruro ari uko wiyunze na mugenzi wawe nabo ngo abantu bose nibihemu ugatangura guca imanza Imana ikiri ku ntebe y'imanza reka mbikora ukureka mbigiriko none icacu mugitwo ugishiriye umworo ugitwaye mu bitaro pe ntabwo icari cacumi cyo nishikanwe ryabo kandi cacumi kirimwo iconfusion niga GNR Jésus de Nazareth le de Juif iyi niyo ngero
ifite ibanga ry'Imana kuko ibanditse ngo Yesu w'i Nazareti umwami w'abayahudi kandi itegeko ry'abayahudi Imana yashize ko kashe yaryo ritemera kuko amategeko y'abayahudi ari mu bitabo bitanu bya Musa kandi iryo tegeko ritemera yuko umwami abambwa mugabe Imana ikabireka bakabyandika urwo rutoki ntirumugane none ugira rwa rutoki rwandika ngo mene teke mfashe mu buhanuzi bwa Daniyeli kwari rwaracitse kwari ko mu ijuru ni kwatumye Nebukadinezari umuhungu Barutisheza aware ubwami bw'i Babyloni bukava hakaza ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi Mani byose ishoboye byose cyagenyera kigenya iki giti rero gishinze ni cya giti gigukura ko confusion y'ubuzima bwose kubera iki hari by'abasogokuru hari amajambo watongerewe ko hari isamwa ryawe hari kubaho ko hari imibabaro yawe hari abakuvumye hari abagutwaye inyenyeri hari na Nyagosenga yavuze ngo umwana ari gikuriyo kagitwara ngishire ku mukobwa waje agahora kuvuga ngo burya we naho uri mwiza ari cyo uzopfamo agacaza mu nda y'umwana we mwana wa mukobwa waje umwana wawe hagati burya aho uzokwiga umenye asiza kunanirishije ijambo mama we nawe yahingana gisawa gisaki urogo canga uroga ko waheze niki nari kuvuga murakavoma ibirohe Nyogosenge yari karagukinisha avuga ngo ko cyo hari cyo uzopfamo gasengezana kanje arari karikinira ariko abishinda mu nda cyabiza kandi gakobwa kajya mwana ngo yaje ujya ariko ashigwa kwibirere byizibe nawe uri kubikugwako nyoko wangu mfange na Nyogosenge akabwira akagutuma kantu gateba kugakora gwe agaca sura kakuremeza yandi majambo muri bose nta numwe yabikoze azi ko ari umugome ku buzima bwawe mugabo uzobikurana ukurura umukobwa mwiza cyangwa urumungu w'intwari wirukanga ukora utunzi kuragira zogera mugabo urena kimwe byazo umusaruro ibyo bintu rana kindi kizabigukura ko niki giti cy'umusaruro gishinze nucu ugenda ngo je ngurumva rero ngo Mana ngomba bare nyene ngo nagize urugendo gwera nabo nagihimugera ngo nyene ngo nagiye mu bitaro ngo ndaraba n'abafunze nukuvuga cyakirara wakubitigirwamo nubundi abogiye kuraba ntuzi ubunywanyi bafitana niye n'Imana kandi unabifitaniye n'uburenganzira uko nabumenye sibyo nukuvuga rero wowe ugacugenda ngo je ngo byukuri byo byacu bimunyerekerere ngo ndakurira amakaya mvuvyi ngo ndagira iki ugahora n'iminaniro hamusigara ugira Imana Mana jana ukuri pe nagikogwa nzi guko none Mana nigiki nakoze cyo ngirene ugaba Imana ati nutagira ubwenge ndakwicecekera ariko byari ko byiza ko ubanza kurenganura Imana kavuga tuwiteka uko wabigenjeje ni wo kuzi ni mpamvu ufite imibabaro ntayonze ni mpamvu ufite ibyishimo ntabyonze ni mpamvu umeze uko ntabyonze kubwiyo mpamvu impamvu ndayobashe cagiti cy'umusara gishinze ugaca ugenda hari inzu y'ububiko munyipfuriza umugisha ndabasabye uwo mugisha ndawumve kuko nutawumva mu izina ryawe imivumo yo mu izina ryawe irozoye mugisha we nawe impamvu Imana avuga ati ni mugende igahigikogwa mwene guhaga iciro mwene guhaga imbabazi mwene guhaga kugwa kw'imivumo iganigikogwa umwigisha w'ijambo ry'Imana cyangwa umuhanuzi niyi yuko we nawe arigiye wiyoga uvuga ati nanje ndigisati naragowe ndamenje ngizene yamyidodomba iga nawe uriremera ijya wiremera ni handi uvuga uti jewe runaka Jewanita ni jimbere Uwiteka uyu munsi nkugaragereje kimwe muri 10 wane iteka ndonge 20 ibihumbi 2 ni gwawe nibigende mu ngoro ya nkabajyaje mbonatuye kwizina ryanje ndaremuruye ubuzima bwaje bimwe niyatura ko ni Dodoma kwera mu babarunaka nahuye nawe ariko kandi mutabyirengagiza hari nibindi wasizwe ko nabandi harabagiye kuraguza harabagiye kwiyunga harabakuvuze harabakugiriye sade harabaguteza imitego harabagize nuvuga bya bindi byo guhera mu buto bwawe yamarira nyoko wawe bya bitutsi byasona cuzovamo umeze nka nyoko giziki cyo kintu niko saba byeyi mukora kugira umwana ngo umeze nkaso umeze nka nyoko ujye ubura umwicanyi ubura umukereranye wamaze gukora amaraso mu rukanwa kawe nguvuga ugacuza wamugisha ijambo ry'Imana wewe runaka shingiye kwijambo Imana yakuye mu kanwa kawe ikaba yaraganye ko uzoza nikinakiri uzoza nigihuye n'ingero ya shekari yo mu ngoro y'ububiko yo mu ngoro y'umukabo
kwazogira umugisha, kwazokugwa kw'ibyonyi, kwazohabwa imbabazi, kwazogira amahoro, kwazohura n'ibyiza, kwazotabagwa, kwazonejegwa mu izina rya Yesu Kristo nkorera. Akira iyo migisha wewe runaka kuko uri umwana w'Imana. Yihabwe n'abagukomoka ko bose. Imana yivange mu byawe. Kandi Imana ndagusabye wumve gusenga kwanje, ushingire kuri rishikanwa ry'umutima ukunze y'umwana wawe. Weze umuhezagire, umuhe umugisha, umuhe umugwiza, murinde kubabara, murinde gukenyuka, kandi cankiro gisubirwe n'igikundiro, amahana asubirwe n'amahoro, ubu busubirwe n'ubwiza mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Voilà, iyo niyo communauté divine. Uwo ni wo muryango w'Imana kuri iyi si. Les enfants de Dieu. Murabyumva? Ibindi byose muri kurondera n'ahandi hantu uzokura akanyamuneza. Aho niho haruhurira umutima wawe. Aho niho Kristo yavuze ngo wari umunsi mukuru usumba iyindi minsi mikuru yose. Higanirwa ko Uwiteka umbwira uti ongera umpe, ongera unyongere. Bitari uko uzovuga ngo none ngo n'abatabikora singaho niba byubatse mugabo. Nanje no kwa gapfindo burya mumva hoho uri kuraraba genda urabe ko sanga nkimva y'umwana w'imyaka 12 18 ni ketaje kimeze ngo netaje zibiri ngo ni VIP ngo netaje zitatu. Ukimva uti mbese iki kintu ni cy'Imana yari yarashatse ko bazoshariza imba yiwe iri mu amagufa yabaze mwana ategereza kuba ari karakora nk'inyuma y'imyaka 70 kazoba yubatse ikintu gikomeye. Cyo nico mwatakaje. Ngiyingero yo mu ngoro y'Imana icimatse. Ingera ya mu ngoro y'Imana nuko uyigerako ukayigererwako. Kandi c'Imana yagenye ndayikunda ko atakisubirira. Yavuze ngo ndirahi mu bamarayika ngo no mu bari barapfuye ari beranda Imana yarababajije. Narirahiye kandi ijambo napfutse nahise yoterana. Ngo nimerezwa y'iciro mwabyumvise. Icyo azoba yononye mu bweranda azogisubiriza akigeretse ko icya gatanu, hanyuma abishikirize umuhereza nkuka. Umuhereza nkuka nawe azomutangira iyo mfizi y'intama imubera imerezwa y'iciro, nawe abe arekuriwe. Ibyo birasigurike. Ubundi ya wirengagije nk'ubu icya 10 cy'Imana sibyo? Nkuko kwezi wari kugitanga. Ubundi Imana ibishaka yuko muba pampa kugira uhora uri mweranda. Nico gituma Kristo yavuze ngo amatara yanyu yame yaka. Mu gihe Kristo yatanga akaro ku bakobwa 5 b'ibigugu na 5 baciye ubwenge, yaravuze ko bamwe bari bafise amatara n'amavuta, abandi bakagira amatara batagira amavuta. Wabumvise umukwaje ngo bavuga ngo reka tuje kurondera amavuta. No kuvuga urabibona uko biri kugenda, mugabo wa mutima wo gutungana kuko amavuta ni ingeso. Dawudi ya 23 avuga ngo asiye ngo abobereza umutwe wanje amavuta. Dawudi murona ntiyigeze yishigikira mu cyaha. Dawudi ntiyigeze yishigikira mu ntege nkeyi. No, yabwiye umuhanuzi Natani ati nimba uwo muntu yari jewe bibe nkuko naho ndumwana. Urubanza naciye abandi niko rumbako. Yari yabiriye muka Uriya kica Uriya akongera akamutenda kana kanayihakana. Epurtinda ntiyari bwayihakana. Yari yayihakanye ko yari yabwiye Uriya aze yajyame kuri kugira ngo abari wazokwemera azokwitirirwa uwo mwana. Aha, nikuvuga iki rero cyo niko navuga. Ubundi ya rero icya 10 ukijyajyanije Imana ukibitse kikabicaho. Ugiye kukizana ukizana na niki ukizana na mande y'ibice 5 kwijana. Kandi abakarorero nuwo Imana yaguye nk'ibihumbi 10. Umva ko igihumbi babwiriza kwikijana mu nzu y'ububiko. Mwumviriza amande muri mu mumviriza ibyonyi mufise. Ariko Imana ntishaka ibyahetse. No, irakubwira ati uyu munsi ko bitahuye. Niko mu gitabo cy'amategeko 26 bavuga. Ubaye canke gutega kwa kabiri. Ubaye umusabye wanje. Ko wemeye ko nkubera Imana. Nanje ndemeye kumbera umwana. Muzi ibintu cyuhabwa. Bibasomere gatowe. Ngenda bibasomere naho iriza amatari igiye kuzatujazama bibiri. Muzi ibintu cyuhabwa. Ngo uyu munsi niwe
yatumye umukama avuga ko abaye Imana yawe ubyumva ko kuva ni kurema irazi kuri umwana wayo irazi kwiga kubera ububegi tubugome kubera gani ryago tugena ducamwo Imana irarindira irako wigishwa ukumva kwisubirako niyo mpamvu iguma itora abahanuzi kandi ivuga ngo ntegerezwa kwibikira barenga ibihumbi ndwi badapfukamira Bayali. Uyu munsi niwe watumye umukama avuga ko abaye Imana yawe kubera umwanzuro wawe. Mana sinzongera ko kuryajyanya, sinzongera ko kubabaza, sinzongera kubikora mbizi, sinzongera gucumura mbizi. Niwe utumye Imana ivuga ko ibaye Imana yawe kandi kuzogendera mu nzira ziwe. Urumva nawe wavuze uti sinzongera ko kuryajyanya, kuzogenda mu nzira ziwe harimo kwamamaza, kwatura, guhamya, kuzosigama amategeko yiwe. Nukuvuga amategeko y'umukama, amabwirizo yiwe n'ingingo ziwe. Siko nukuvuga icingingo c'Imana yagenye bana kugikuraho. Nagira mbabwira ko icya 10 n'igikorwaho nuko warayose, icya 10 n'igikorwaho nuko bakudugirije kwinzu, icya 10 n'igikorwaho nuko wahombye. Uburyo Imana igusaba icya 10 buri karikire, kandi niraba igitigiri c'amafaranga iraba umutima utanze. Niyo mpamvu ni cya 10 kitagoretse. Nimba ari 10,000 yiza nico gihumbi, nikeneye 1,100, nikeneye 990 yiza nico gihumbi. Baonete bonete n'ikindi kintu no gutunze ku muntu. Nikeneye 5,000 ngurumva ngo hengo na ibyo bikora ugiye kubiba mugani uvuga ngo ni cya 10 kitanga uko nyene. Mabwirizo yayo n'ingingo ziyo kandi kuzokumviriza ijwi giyo. Wakoze no kuritega amatwi n'uyu munsi ngo umukama niwe yatumye kandi uvuga uyu munsi kubaye igihugu ciwe. Imana rero nayiragezweho avuga ati nawe rero ko wamamaje kugiye gukurikiza amategeko yanje, nanje ngiye kukugira igihugu canje, ngiye kukwitaho, ngiye kukuyobora. Ugiye kubicibare ngo ukabicibare ciwe nkuko yabikuraganiye kandi kuzozigama amabwirizwa yiwe yose. Amajambo mani yo bakwiye kutwatura ko dukomezwa muri mutima mwiranda pe kuko tuba dukunze mugamayina ko azokugira mukuru cyane ukarengera ibihugu byose yaremye. Iyo tuvuga ngo kurengera ibihugu byose yaremye, mwe mwumva umenga nzorengera na Amerika, nzorengera na Sydney. Narabwiye yuko ubundi gihugu ni iki. Israeli ngo yari Yakobo avuga ngo ba Israeli igihugu c'Imana. Ni impinduka mu buzima bwawe ugakugwa kw'ibisuzuguro ugahabwa ubudahangarwa. Nuwa ni nkuko Imana avuga ati nzokwita, nzogushira hejuru ibindi bintu byose. Uzobana nanje nugera kuburana nzoburana, nugera kukubitwa nzotabara, nuzongera kwigwanirira, nuja kubaka nzotanga urubyaro. Nukuvuga nubudahangarwa basi guhaga igimana yagenye kukugwa kw'ibyonya. Azokugira mukuru cyane ukarengera ibihugu byose yaremye mwiteka mu makuba, nuko byose yaremye mwiteka mu kuba rurangiranwa no mu cubahiro, ukaba igihugu cera ndacyumukama Imana yawe nkuko yabikwemereye. Kuba rurangirana kugira icubahiro. Wa Allah kamera Kristo ni muzima. Abyumvise ibintu mutabiharaniye none muzame ko muharanirike ngo umuntu ni yacumura akarengera imwe mu mategeko yose y'umukama. Mwabyumvise kutangana ni namande nukuvuga rero wakijyagera cya 10 cy'umukama kakigoma ucufata nko wari gutanga ibihumbi 10, icya 10 cyayo nangahe ni igihumbi. Dufate nk'uko no munsi wategereza Imana yakugaba ibihumbi 10 wikauki cyangwa ku kwezi Imana wari kuyibihumbi 10 wikauki uyazanye ubwirizwa kuyazarana n'abandi ibice 5. Ibice 5 ni iki? Si ibice 5 by'amafaranga, no, ni ibice 5 byayo wagumice y'Imana. Nukuvuga igihumbi icya 5 cyari nangahe? Amajana 2. Kuko iki 10 cy'igihumbi ni jana, icya 5 cy'igihumbi jana kuvuza cy'icumi kuko nicyo base pen. Nari rose
kuvuga igihumbi bari ufise ibihumbi 10 Imana guhemba 10 sibyo ni kuvuga icyo wabwirizwa guha Imana n'amahera igihumbi muri ibyo bihumbi 10 nukiyihaye cuzana ca gihumbi guteranya igihumbi kugabura gatanu igihumbi kugabura gatanu higo n'amajana 2 nabitoye ucuzana igihumbi guteranya amajana 2 bingana igihumbi n'amajana 2 nabitoye ubwo natarana mu ishure ibiharuro birimo ibiharuro birimo ukuvuga rero byumvikana yuko abakristo benshi muri gufinata kandi yisaha igeze iri mu bwuzure bw'amasezerano hagati na hagati twarahishijwe ariko tuwashurirwa n'ukuri ku ijambo ry'Imana akasoza rikatoye mwabyumvise nimuswe kugeganya Imana ke ukimwe umva ni mwemere muheranigwe haguherana mufume muheranigwe iyo migishanyo mwatukwa ko mugabo ni muheranira Imana nimwe bigarukako kandi na nyamigisha muyishuze mushiremo n'umwete wo kuyishuza mufitiye uburenganzira arimo Christian yambwiye ikintu numva ndanezerewe ejo ambwiye ngo uzi yuko ngo umubyeyi wanje w'umutima ni umusaseredoti ureko ndamubwira ibyiza by'icya 10 bacambwira ngo mbe muzi ko mwihenda ngo sa ngo icya 10 ukwiye kukizanira jewe nk'ububewe ngo mugabo ngo ndamuhaririza gose ngo ku buryo bw'uko ngo yavuze ngo neje no harira n'umwana wacu ngo ahubwo ndamureka agenda uganirwa wamuharirije mu kinyoma ntibyari byo ubwo cyacu mu gitwaye mu isengero bikora ibyo mu isengero nyene kandi bitandukanye nage amashikanwa mutaga aravuga ati kandi ikindi gikomeye nari mvise kwari ukuntu nawe ndagitwara mu kadirisha ikakigwa n'umubikira ari hano unana merci nandukuvuga ngo kandi kwiwaje nanditse ko ku cyacu umwe wenyene batwaye hanze ngo niwe ahora avuga ngo Imana igusubirize mu nkoko ngo numva ndababaye n'umutima waje wose ariko ndamaze ndimbwira ibanga ryo kugene ugumuzamuka mu gutanga ibyacu mu kumuzamuka gasangwa uhereye ku gihumbi undi musi y'umbijana undi musi amajana 2 ambwira iryo banga rero ryo kwatugwa ku mugisha kandi akawugendera akavuga ati ibi nabyatuwe ko nyene nabibwiye kandi nabwiye ko ico nakoze so nta mpamvu yuko bitakaza wakisanga yabirosa niho rero ndamusigwe nabwiye ni byukuri ntiyakubwiye ikinyoma umupere spiritual wawe umubyeyi w'umutima wawe niwe ari kuri guhabwa icya 10 cyawe kuko nujya muntu akurera mu mwuka akagukutsa wa wundi ubwirwa ati cya giruko yisunze Bibiliya kameme apana yisunze uturorero uko hariho n'ababyeyi b'umutima babwira ibirenze acyamaze ati ibangana aho kijana hamwe kijya bica bigenda kwa kundi cyambwa toya kanda muri Matayo iyo mivumo nayo ibihari irahitse kamukurikira kandi umwuka w'Imana yabibonye ko abibyubahiriza kurya kuko ubundi cya 10 umukristo ategeza kuronka imigisha hano hanyuranye ubundi cya 10 cyabweza kugukura ko uburyo bugufatira ku nguvu bukagupfunga uburyo bugufatira ku nguvu gakikwa n'amagara uburyo bugufatira ku nguvu ukamaramarira mu bantu uburyo bugufatira mu nguvu ugacika impfubyi ukabura gitabara ibyo byonye byabwiriza kumva kubera iki cya 10 cyanyu kiragera muri izo mpande mugabo hari amafaranga asigara niyo yayuho mu gice cy'ijambo ry'Imana ubundi bumubwiye uti kujya moranza nkagutuma ukamvugira ku Mana canke nanje ukambwira icyo no konoganira n'Imana niko n'ubungutumye ngo ugende uburyo abameze nk'umwaro ubundi ahantu hari inzu y'ububiko n'umwaro hariyo uruzi hariyo umuntu agomba kujabuka n'umwaro burya twe tuba turi umwaro nimuza akamaro k'umwaro igitarugo ni uko uvuga ibyaha ibyonyi bisokuru biba bikubuza kujabuka ugere mu masezerano yawe
Imana yababwira ati nimakujabuke kuko jewe naragushirikira rureka kubura ubwenge. Rero umwigisha w'ijambo ry'Imana ujya guhanura, ujya kugira inama, ujya aguhanurira ku ndoto zawe, ku byifuzo byawe, ku muhamagaro wawe, agaca agaragara nk'iki tarugwa ugaheza utijajaye cyangwa atabaye umurozi ngo akuroge, ukagira iki ugaheza ukajabuka. Nuko bimeze. Ndabwira niko biri. Ntahubwo gusa ikibazo nuko acaba nawe kubera ryategeko ry'ukwatikwa, ryategeko ry'idina serukira, kuko si patiri gusa na pastori ntibishobora kumwemerera ko abikora kwa konde. Niyo mpamvu abakristo benshi mukwiye kugirana guhabwa ukuri kw'ijambo ry'Imana. Guhabwa ukuri kw'ijambo ry'Imana niyo sawa. Nibyo byingene bizobubaka, nibyo byingene bizobakomeza, nibyo byingene bizobagira basamuragwa n'abarumuna ba Yesu Kristo. Niyo mpamvu Kristo agenda ngo yaragiye kubera katahere mu Buyuda ugira ari kubura bamukurikira. Usanga hari ababyeyi bamwimye abana babo bacika ingoro. Ugira kubura bamukurikira, yaragiye ku kiyaga nko kuyigira ngo bakamubona akavuga ndasize ndagiye Mona ahantu yagiye ngo avuga atandatse ndaro ndahagoro. Ni Yerusalemu yagiye kukageze gupfira ko kare babwiriza gupfira. Muzo y'amateka y'amazaburi ya Dawudi. Mukwiye guca ubwenge kugira ngo mushobore gutahurwa mu buryo bwose gutahurwa ko Imana inezerewe n'imibabaro ubwoko bwa bufise. Mwibaze ngo niteka n'iciboro by'Imana kubusenga utagira icyo uryo, utagira icyo wambara, utagira uko bivuze, utagira uko ubayeho, kubusenga utazorenza imyaka 50, utazorenza imyaka 80. Ntabwo ari iteka n'iciboro by'Imana. Ngiravoma makuba yanyariyo yanje kugira ngira yuko mukwangurwa nayo makuba. Kandi nawe niko yavuze ngo reka ngo ni Imana yadutabaguye, nimuze twisubireko, rimwe twigira inama, kabiri duhuza umutima, gatatu Imana idutabara. Kubera Kristo riyose Ngumuntu ni yacumura akarenga rimwe mu mategeko yose y'umukama yerekeye ibintu bibujijwe gukorwa, akabigira atabizi caki kamwagira kikaja ku gahanga kiwe, azozanira umuhereza nk'uko impfizi y'intama itagira gahunzi ivuye mu bitungwa bito bito, ufatiye ku giciro c'imperezwa y'iciro. Umuhereza nk'uka azomutangira imperezwa y'iciro c'igicumuro yakoze kubera uguhuba no kutamenya, nawe arekuriwe. Okay? Nimperezwa y'iciro uwo muntu aba yagiriwe by'ukuri n'icaha imbere y'umukama. Umukama ashikiriza ijambo Musa avuga ati, umuntu ntiyacumura agahemukira umukama ari mu kubesha umubanyi ubyerekeye ikintu yabikijwe cyangwa ikintu yatijwe cyangwa ikintu yanyaze cyangwa ico yanyanganije umubanyi, ari mu guhakana ikintu yatoye cyatakaye, kandi akarahira nabi kuri kimwe mu bintu byose umuntu akora akaba acumuye, kubera akazoba yacumuye bikamwagira, azotegerezwa gusubiza ikintu yanyaze, icyo yanyanganije cyangwa icyari cyabikijwe iwe cyangwa icyatakaye yatoye cyangwa ikintu cyose yarahiriye ko nabi, azogisubiza uko cyakabaye, yongere ko mbere n'icya gatanu agisubize nyene cyo ku munsi w'imerezwa yiwe y'iciro. Nico kintu nyene wanyanganije wagizene. Kandi birero ni kunyanganya mugenza wawe wanyanganije Imana. Murazi ko Hereri yaciye yicwa. Akani pana Hereri yarenze itegeko aja kubaka Yeriko, apfuye umwana w'imfura no uri kwibera mu cyugo. Mugabo Akani mana yavuze ati ntihagire umuntu numwe azasanga inzabo mu nzu asanze Yeriko ngo ayigumye, ibindi byose mu byo biturira, mugabo inzaha muzayizana mu ngoro y'umukama. Umugabo yitwa Akani arabirenga karabinyegeza. Yozuwa agiye kugwana, intambara iranga bateye ubupfindo basanga niwe bupfindukiyeko, bamukojeje iki wibaza, baciye bamwicisha amaburi. Nico kibaya Imana ihorezamo umunyamibabaro, nico kibaya Imana ihorezamo umunyamibabaro. Murabyumva? Mugabo rero wewe invya icyamugenza uboneka ko ari amatama yawe maremare. Imana iravuga ngo subiza icyo kintu, kandi ucibwa n'amande iyo kuzana icya gatandatu. Uba wibye inka wakanyinka urumva kucuzana zibiri, kandi umva ijana kwijana
Ichimana mwabyumvise icacumi cy'umukamo ucibwa amande y'ibice 5% kandi ni byinshi. Gusa ni ibice 5% cyo rikozana. Kuburi mugenza na mugenza ujana kwijana. Wibye urubegete kw'ibijyo umucuzana imbegete zibiri. Wanyuma zozanira umukama imperezo yiwe y'iciru ariyo mfizi y'intama itagira gahonzi ivuye mu bitungwa bito bito ufatiye ku giciro cy'imperezwa y'iciru ayishikiriza umuhereza nkuka nawe azoyimutangira k'iciru imbere y'umukama nawe abari kuriwe kuri ico cyose cyamwagiriye mu byo yakoze. Murumva rero ko wacumiye kuri mugenza urabanza ukikiranura kuri mugenza ugacuza ukikiranura n'Imana kuki ujya mugenza amanda babwira umugabo ico gutuma wihanganira umugore wawe ico gutuma ubabarira umugabo wawe niki ruhande yuko ari umugabo wawe n'umwana w'Imana kandi Imana abanyabyaha nirabagirana nirabacira urubanza ruhande yuko ari umugore wawe n'umwana w'Imana byumvikana ko Imana uja kwisanga nka so na sobokwe kuri mugenzawe uyisenga ubundi turavukana turabana b'Imana bakundwa turabana b'Imana. Nuko rero tuzosubira kunyigisha 94 age mu kigabane cya 6 cya benerebe. Ariko mubyumve ngo ubuzima tubayemo mukwiye guharanira ubutungane kuko n'Imana iratunganye kandi ndababwiza ukuri naho mwirengagiza ubutungane isi yo ndirikirengagiza kubadiya isi ndirikirengagiza kubadiya oya nuko rero Imana ibaho umugisha ubyumve neza mu byitwaremwo neza haracyari isoko ry'ubuhigwe kuko ifite umwuka w'ubuzima haracyari isoko ry'ubuhigwe ko wiyunze natwe muri uyu muvuko wa studio restaurant Komera Kristo ni muzima twese tuwazayiro kiza na uzorohaka gabanya ubupfindo mu mutima wawe ahubwo bwose Dawidi yavuze ngo ikigoye ngo kiruhice ngo ndagipfindurira ku nanga yini nanga hari ibanga ry'uwa byandikishije havuga ati nubikurikiza ndinye n'ijuru n'isi ndinye n'ibyiza n'ibyeranda ndinye n'ukubaho n'ugupfa ndinye n'ibihe gomba kubitahura neza uja mu gitabo cy'umusigozi canke kohereti muri Bibiliya ya Ecclesia Catholique gatatu ndinye n'ibihe ndinye n'ibintu byose ugira ngo wegegwe kure y'impanuka wegegwe kure y'agashinyaguro k'isi kure y'imibabaro ngwino Uwiteka duhumugisha twese atunezereza tunezererwe kandi aturinde kubabara mu izina rya Yesu Kristo duhabwa umugisha no mukwiza amen. Turagushimiye cyane mukaba kuri uyu mwanya mwiza tumaranye nawe ubwoko bwawe tugushimiye kuko kubw'ukuri kw'ijambo ryawe turahembuka turatabarwa turanezerwa imitima yacu yuzurweze kuko twifata ingingo ko tutazongera kukuryaryanya kandi ko tutazongera kuryaryanya bagenzi bacu tugiye twebwe nyene ubwacu kwigira inama n'ingingo kugira ngo mu byo dukora mu byo tuvuga uko tubayeho bwose duhimbare itegeko ryawe twubahe itegeko ryawe duhimbare umutima turungikire umutima wa mweranda tubohora twemere twitwikirisa amaraso menda ya Yesu Kristo kuko izo nyamaswa zozo zakeregwa umwanditsi wa Ibrahim yaravuze ngo byose byuzuriye muri Kristo ariko mu byo uzoduha byaba ibyiza n'ibyishimo bwa ubutunzi bugaragara turakwemere ko tutazongera kukuryaryanya tukumanikiye amaboko ko tugiye kwiyunga nk'abana bawe nawe tugusabye ngo twuzuze mutima wa mweranda kugira ngo ahora turemesha no mu gihe duhuye n'amakuba atwereke ko turi inzahabu zidasanzwe kandi uburyo bwacu bwo gutyorogwa bwo kuduzwa igarade ko ayo makuba duhura nayo tukayifatamwo nk'abamenye Kristo. Urakoze Mana mutima mweranda ko wemeye kuza kubana natwe tugendera uyu munsi taramura impanuka z'ubwoko bwose imikoshi turayase imivumo turayase imibabaro turayase guhwera turabyase ukuramba turabyakiriye gukundwa akazo turabyakiriye kugendera n'Imana turabyakiriye guca bugufi turabyakiriye ibisigaye twatuye ko turabana b'Imana kandi ubu no mu myaka yose turabanyamugisha mu izina rya Yesu Kristo amen amen. Alleluia. Imana yonyine n'amahoro twishimire kandi tubishyire no ku ntanga kugira ngo ijuru n'isi
ntibyemere ko turi abana b'Imana